تەماشەبانی خانی تیڤی دەماوە خۆش بە هێوی دیکەم ڕەوشەوە gelekî baş be di vê xelekê de çend mijarên cihêreng hene ez ê borê parve bikim di nav de eger derfet hebe dema me hebe ez ê behsa serdana xwe ya Bakurê Kurdistanê jî bikim ku ez nêzî 40 roja li Bakurê Kurdistanê ez mam tiştê ku min dît tiştê ku min dît bihîst ez ê were parve bikim lê di destpêkê de û berî hev tiştî fincana qehwa we jî gerek hazir be ji bo em li gel hev carekî din biaxivin qehwa xwe jî bixwin. Medya PKK urf û adatê wê tiştê herî sereke çîroka îxanetê behsa îxanetê dike û kî rexne li PKK bike xayîn e kî rexne li PKK bike hevalê dewleta Tirk e ajan e mît e û yenî çi ku layıqî bejn û bala PKK tê û dike davêje li ser kesên ku rexne li PKK dike mînaka ku te dî bavûkalê me dibêjin yanî gotinê Kurda keçelo navê mil te kumê mil serê te PKK eynî vê meselahanê kiryarê ku dike dixwaze bavêje li ser aliyê din hêzên din di nav re yanî bi taybet û bi şêweyekî wilo ev heyê çendîn sal e yanî PKK vî meselahanê didomîne PDK û malbata Barzanî. Ez nabêjim yanî PDK û malbata Barzanî melayîket in lê ez nikarim ji Kurdî tiyê derxînim. Ez nabêjim ku şaştî û kêmanî di dîroka wan û di rojava wan de tune lê ez nikarim bêjim ku PKK serê sedî sed rast e û PKK gelekî baş e û PKK melayîket û çiraşîr e û welatparêz û şoreşger wek PKK tune tiştekî dûrî mentiq e dûrî exlaq e dûrî rastiyê ye dûrî dîrokê ye yanî tiştê ku PKK dike civaka Kurd bi rastî û hestên netewayî bîr û boçûnên netewayî nasnameya netewayî armanc digire û lê dixe yanî yekî ku bêje ez bîr û boçûnê netewayî û dewleta netewayî diparêzim Barzanî bi ne Barzanî be kî be yanî Kurd be ji Bakur be ji Başûr be ji Rojhilat be PKK wî dike reş dike wekî kesekî şûndemayî wekî kevneperest û PKK modern e yanî yekî ku rabe mesela bi aliyê siyasî berê çareseriya mesela Kurd bike aliyê siyasî û rexne li çekan û li çekdarî û rêxistinên çekdarî bike PKK wê dîrekt wî bike xayîn û ajanê dewleta Tirk û tiştên bivîringî halbikî ku dewleta Tirk dixwaze yanî hetayê PKK hebe hetayê çeka PKK hebe û ji ber ku bihaneyekî mezin û stratejî heye di dewleta Tirk rewşa PKK ku nehatê heyî yanî leşkerîbûyîna PKK û leşkerîmayîna PKK di berjewendî û menfaetê dewleta Tirk de ye û ji aliyê din polîtezebûna PKK ango bige yanî ev rêxistin bibe siyasî sedî sed yanî û çeka deyne û dûrî tundî û şerê çekdarî bikeve ev li dijî berjewendiyên dewleta Tirk e û di berjewendiyên gelê Kurd de ye lewra
PKK دەست ji çeka bernade û tim teşwîqa şer dike û kuştin û şehîdbûn û xwîn û vî mentiqê yani bingeha avakirina PKK ev e. Baş e li Rojavayê Kurdistanê jî ev çîrok berdewam in. Çîroka xwîn û istismara şehîda û xwîna şehîda û malbatên şehîda ku kî ji van malbatên şehîda ra bi rexne li PKK bike we xwîna zarokê xwe firot hûn li dijî xwîna zarokê xwe derdikevin û li dijî keda zarokê xwe derdikevin bi vî mentiqê hane yanî PKK dixwaze xwîna keçû xortê Kurda li dijî gelê Kurd kar bîne wan kedî bike wan çim dibin kontrol û dibin vî alê hestiyarî alê atifî gelê Kurd dagir bike. Civaka Kurd dagir bike. Lewra ez pir rehet dikarim bêjim yanî PKK tevgerekî dagirkirina siyasî ye di aliyê medya di aliyê polîtîk de civaka Kurd dagir kiriye û xera kiriye. PKK tevgerekî dagirkirinekî eskerî ye her tim çekên PKK ketiye xizmeta dagirkirina a eskerî û a siyasî a dijminê gelê Kurd li Îranê, li Sûrî, li Iraqê û li Bakurê Kurdistanê. Pir rehet ez dikarim bêjim PKK yanî wekî tevgerekî dagirkirinê ji ber ku encamên hene encamên civakî bi, encamên siyasî bi, encamên eskerî bi, encamên demografî bi kesê ku ji ber PKK û çekê PKK baz da eger li Bakurê Kurdistanê bi eger li Rojavayê Kurdistanê bi û niha rewşa Başûrê Kurdistanê jî diyar e pir rehet, pir derfet, pir argument didi merov ku merov PKK wekî tevgera dagirker binirxîne li ser hemû astên û radeyên ku me bi behs kirî. Li bajarê Girkêlêgê, bajarokê Girkêlêgê li gorî medya PKK wedîtî daxuyanî û çalakî û pêncî û yek keç û xortên Kurda wekî şehîd wekî kesên ku jiyana xwe ji dest dane hatiye elankirin. Di nava YPG de, YPJ de, Qesedê de, Hesedê de, Mesedê de, HPG de û ev tiştê çîrokên ku PKK ê pirin di nav wan de pêncî û yek kes. Baş e ev apoçiyên ku di medya PKK de dixebitin û ja di qunaxa meha Hezîranê û meha Temûzê divê qunaxa hane yanî. Ji xwe meha Temûzê jî di meha Tîrmehê jî bêdawî diçe di qunaxa di meha de pêncî û yek kes jiyana xwe ji dest dane. Bes eger em vegerin rewşa em ê bêjin HPG deynin alîkî deynin alîkî lê Qesede û YPJ û YPG û ev tiştên ku heyî li ew herêmê Rojhilatê Firatê tiştê ku di destê PKK de mayî tu şer û pevçûn çê nebûne. Yani dibe ku yani em vegerin gelo ka daxuyaniyên YPG, daxuyaniyên YPJ, daxuyaniyên Qesedê wan top bikin divan her du meha de û li hejmar binerin. Hûn ê binerin ku ev hejmara hanê ê ku di daxuyaniyê de ku hatiyî gotin ne pêncî û yek kes in. Nagêjin pêncî û yek kes divan her du meha de jiyana xwe ji dest dane. û ez hêvî me ew zigurt migurtê ê ku di Qesedê de dişuxulin ew Ferhat Şamî çi ew Zehtûtê hanê bere derkeve bêje heva daxuyaniyên me divan her du meha de mesele yani mînak ez dibêjim di Qesedê de 10 kes jiyana xwe ji dest dane. Di YPG de nizanim 10 kes. Di YPJ de 10 kes. û di nizanim wilo bi giştî bi informasyon bi deta bi dîdirok eşkere bikin ku na
دوان هر دو مهاده براستی 51 کس چکدارن PKK و YPG و YPG و PYD و MYD و يعني ناوی وان مرا ناو دوان داده به مرا بلگه اشکاره بکن که براستی 51 کس جیانا خوش دست دابن يعني چوا چی بو يعني 51 کس بو کدو چون يعني ناوی وان اشکاره کرن جو معلوماتی وان را گوتن ده ببونه و نوچیا هانی تبی رام يعني ام دنوا PKK ده بونو محفظو ناز دکن گلک شربان گریلا PKK وان کشتو بو PKK وان تصفیه کرو ببهنه يعني بالتهمين خاين آجان النظام شنو خرابي كرنه PKK گلک کساتات بالسدا تصفیه کی آپو ده 1080 دبیجه سروکی نووی دبیجه دناوا PKK ده 15000 کس هاتنه تصفیه کرن دیجا داویج لسر ارگنه کونه داویج دخستی ارگنه کونه و دخستی سلیم چروکایا و سعید چروکایا و نزانم شمدین ساکه گوته دی آپود خوش مثلا چوا خولو خود شو دخستی کسین دن حیاوی چاقی حیا ده 1008 هاوینا ده 1008 15000 کس مقاصیسی حلبجه لناوا PKK ده هاتنه تصفیه کرن وندا کرن ام جی دما کو عمل دربسیه ما کار دکر يعني تبي رامد رحمتي عبد الرزاق مال اسماعيل دما کو PKK وكي شهيد وي اعلان كر د آخافتنین بر پرس PKK کو شرکی لهمبری دجمن و ببرخدان کی مزن حواله عبدالرزاق حواله بشیر جیانا خوش دستا و درو يعني PKK وی تصفیه کر يعني PKK وی کشت محکمه جر چه کرنو وی تصفیه کرن يعني عبدالرزاق مال اسماعيل وكي نقولوش يعني كيجي يعني اسكار مش دربسيه ايكو وان شهيد اعلان كرنا ولي PKK وان تصفيه كري مثلا مينا كاس دبيجم از بحسب باجاركي سر اصلا دربسيه ديك يعني مالباتكي جلكي ولاد باريس جلكي درست جلكي فداكار جلكي كرد مالباتا علي داوي دكريوي تفلي PKK بون عبد الرحمن وعبد الحميد يك جوان دولتا ترك في شكا دولتا ترك جيانا خوش دزدا يك جوان PKK كشتي لي دما هات اي دولتا الشر ده وشر وبفشونم دولتا ترك ده الشركي مزن ده وبرخدانا كي مزن اللي هم بري دولتا ترك او راسته لي ايدن ايكو PKK شيوي تصفيه كر دی سعینی چیروک PKK دوباره کر لهم بری دولتا داگر کر ارتشا داگر کر و برخوتان اکی مزن جیانا خوش دستا شهید کد جهاد کاروان آزادیه و PKK وی تصفیه کر وکیدن کی ون کیجی دخوازن گلک چیروکن کو PKK جمالبات وان رگوتیه نراستن سر شهادت آزارو کی وان نراست درو از يعني سر اصلا باجارێکی بچوو چیرۆکە کەماڵی خەنسۆ شەروان بوو شەردان بوو دنابە PKK جیانا خۆشدەستدا يعني لە گۆری ئاگاهیان شتێک و ماڵباتێک گوتیە نەڕاست سلێمانێ مستۆ کوڕی وی جیهاد ئەدەم قەیناوی وی لەناوا گەریلا دە باران بوو شتێکی ولۆ چیرۆکە کوژ ماڵبات ئەوان ڕووگوتنە نەڕاست لای لقمان ناوی وی کود از نزانم چبو مالا کلش امینه کلش يعني تشتي كوش مالباطا وان ربوتي PKK تشتي كوش مالباطا وان ربوتي و چیروکا کیولو الهفعانية نراست يعني اگر PKK چیروکا شهید او شهادت ده دروادك اگر چیروکا شهید ده دروادك دو وكيدن دوي وچوا دروانك از وان اد میناکن پر بچوک پر هندک لسر آستا ور و دره و خاپاندنین تفگرا داگر کر آخاپوچی
كل جواكا كردك كل قلي كردك كل مالباطي شهيداتك مالباطي شهيدا وهرنج مالباطي شهيدا ربيجن ابنر دف دافيجن زاروكي ودف دافيجن خوينا ونراست ايكو دف دافيجن خوينا شهيدا بكيكي بخوي جا آپو بگرن آپو دا مالی بورینا خواه جا عسکری ترک دخوازه و دبیجن مالبات شهید عسکری ترک دک شهید دیمه کی زاروکی و آپو زاروکی و دک تروریست چینا به هر دو شهید بن چینا به عسکری ترک شهید و گریلا شهید جو خواسکا هر دیجی بکرا شهید خواسکا بکرانا نکر نها او بریتان درسم دما دبیجه فيديو اوید خلقا در بس بید در خسكو كسي كودتشي لشكرية دولتا ترك بناموسن بشرف خاين و آپول آلی کی دنجي دبيجه از ليبورينا خو جي عسكرين ترك دخوازم جمالباتن شهيدا عسكرين ترك دخوازم باشا كي راز دا اخذه يا آپو دروادك و اف بريتان درسم راس دا اخذه يا بريتان درسم دروادك و يعني آپو راس دا اخذه يك جي هر ديا دبي چينا به هر دو راس بن هذا ماذا كي دخوازن يعني دما آپو سروكي وي نووي ليبورينش عسكري ترك دخوازه اف حقارت الهمبري شهيد كرد و كردستان دناوا پککید جرو جاوای كردستان شباشور كردستان جرو جلات كردستان چينا به باشه اف مالبات شهيدا مالبات شورشگرا اف کسن سياستي لكن اف کسن روشنبيرن انتلكتوالن هل بستوانن نزانم استرام برانا دبيجن يو نابجن اف سروكي نووي چد بيجه نابجن بريتان درسم چد آخره نه يعني اف قلي كرد شما ولو كتيبي حالة هانيك شما كتيبي روشة هاني مخابن يعني برسكي دشوار برسكي قرانة برسكي تعالى وراستي لدوه هي راستية كهي او راستية هاني بكرتي اسكارم بيجم سوجو سبب تفگرا خاپوچی داگر کر کجواکا کرد داگر کری هشتی کجواکا کرد کسی کرد جی پککی بترسن بیترش دولتا ترک جی پککی بترسن بیترش دولتا بعث جی پککی بترسن بیترش دولتا خمینی و خامنه‌ای رژیما ام گوری استراتژیا که تردگرنه ام واس استراتژی دمشینه و ام دخوازن انجام واس استراتژی دا دشمن تک ببه ما هبو يعني ما تشتكي بيبي باجي ما هواlara تشتك ناكر يعني بيجي سلو كوبو د چرچوه پروپاگاندا و گشتکرنا شر و شیرین کردن و خوشکردن شر و کشتن و شهادت و تشتین بویرنگی مدیا پککی عالیه عسکری گریلا تیوی فیلمکی درخست شوار لی بنرن شکته ده تنه شروع ببچور و تق 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 چند حب شهید کتن ده داویده
و دیسا چیروکا بمورالين بهستين كاتشو خورتا بليزن و دیسا تبلي ببن إيزنجي في شريحاني شري بيواتا شري بيدوز شري بي ناسنامه ناسنامه في شريحاني هبه يك كو خاپاندنه و ده خدمتا دولتا چرک دی ده خدمتا رژیما چرک دی یعنی چرک و جو امیجه چرک و عسکری چرک دخوازن خورتين كردا جوانين كرد ولو قرب نمينن ايمايجي سقط بن ايمايجي خسان دي بن ترسونك بن افجباك قرب يعني بدستي تفقرا خابوشي داگر كر فيلمك يشي كرنا وقرأ إلان بحثا استراتيجية هذيك وبحثا نظام شدك كرتا آخفتناوي تيدي ديار بريس قرأ إلان شد بيج وآخفتن انتيدي يعني يان تيتلا فيلم تشيه امسك يمسك نحيا بدنق بالدرباس ماشي شو اوكي الارما باكيكي بس اف الارما هاني الارما كي راستي يعني نا الارما كي خاباندني قرأ إلان شد بيج ام الجوري استراتيجية ما هي ونظام شو مدش من تيك ببن انجام بدست بخن شو تشيروكين قرأ إلان وكي تشيروكي شفانو جوري يعني كسك نما جيب وردك يعني هنجي داخویانی و گفخارن و تهدید داده و والا فیلمی کو اون دکارن لی تماشا بکن مدیا پاکی که داخت شکیت نی چق 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 تق 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 وکی اوی فیلمی فيديو افليستيكين فيديو شارو بفچونا و تشلاوي ناف نشاناوي فيلم هانه يانوني بچن يانوني بمرن لكر لباشوري كردستاني ابري متحقق الشير تحقق الشير دستو زوزانا دچما لآمده ولديرسمه ولميردينه ولشمدينه مانا چي الورجي هنه قال تجي الورهية وحوالي تجي الورهية اگر حزارك ده حزار 3000 100,000 پشتگرو آلی گریتا لكردستان باشور هبه قاسيوان 2 مليون 3 مليون حوالي ده لكردستان باكر هي حمو درفت هر في قهرماني في ميراني آهانه في شريحانه وي تقتقاته از لور ببینم هرج دولتا ترك ربيجه ياونش جرسمي بچن ياوني بمرن ياونش آمده بچن ياوني بمرن ياونش از مچو ديد از داويد از بحثا بهم جارم يعني روشا باكوري كردستاني جواكا باكوري كردستاني مديد براي هيجا هبقى جريلا تي في نظام كي بكي المهم چه ببره يعني فيلم لغوري انفرماسيون تيدي ده 1023 و هناك ديما كيفنو نولو اني دناب هفدولو شكرنا شهيدا وخينا شهيدا يعني كرنا فيلم مدرخص نجبو ريكلام وبروباغندا شارو وغاريلا وتشتم بفيرنجي خمناك ون راس داخر حمود شيت فيلم ده راس ون هقاص شيرن بس ازول ور ببينم يعني تشينا بغاريلا لدير سمي بسيكو تنا ولمتينا وخاكوركي وحفتانيني وزابي شيرن ووين هنرمندي بككي درك حفتانينا فيدري حفتانينا برا بيجي فيدري منظر هرن المنظر جي برا بيجي نظام فيدري تشاي قلبية او آمد دجله برا تشويق بك كو غريلا هرن قلبية الرزقار بكن نجمر سبينير وإيفار دركه وفن فن 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 وإخانت وبرزاني وفي تشيروك ميروك يهاني بنا بالا برا ازوي ببينم او وغريلا هرن قلبيرس غار بكن هرن ويدفرا هاني آمد دجله جير آمده وچمه دجله حمو جداگیر کرا رزگار بکن ما قیل ایل وی داری نداگر کرن تاني عسكري تركيا داگر كر
لباشوری کردستانی هنه راست داگر کرده دولت ترک لکردستان باشور دولت کی داگر کرده تفگره پککی جی لکردستان باشور تفگره کی داگر کرده هر دو جی داگر کرد و هر دو داگر کرد بهانه یاددن هفدو و آلیکاریا هفدو کن و کوالسیون کی دنا برا هر دو داگر کرده هایی دولت ترک و تفگره پککی ریخستنا پککی داگر کرد دولت ترک داگر کرد تفگره پککی داگر کرد باشه يعني شتك عجيبة كس نابجه ونها قصة شيرن حفتانين أو زابي ومابي وفستران مراني كود بيجن دمره مديا وفستران بيجن و آوازين چيا و آوازين نزانم چه برای لسردير سمي روشكي روشا ما بدي تا چالاكيا كي ولو دولت ترك بحجين الدير سمي چه تفليكو خلقي دير سمي قبول ناك تفليكو قلي كرد لباكور كردستاني قبول ناكن مش وجيد قبول ناكن شر لدشي شرع كردستان باشوجي لا سكنن انا شر ور آمده ومردينه يكجي قبول ناكن يكجي جوان افقرقر وف سياسة مداري واني يكون سر اكران هذا بينن ودمات يادة بينن دا آخفن وقرات يادة كنون و شورشگرن و ولات پارێزن لێ نەڕازینە کودی شەر vegere باکوورê کوردستانە نەڕازی بوونا وانی li dijî şer li bakurê Kurdistanê gerek nerazî bin li şer li başûr lê xuyayê PKK fêm kirine ku PKK dibe li ser şer de jî li ser xwînê de jî wekî Drakolay ev kesayetiya efsanewî a Drakola ku xwînê dibêje aynî wilo خوین تنه به PKK تنه وکی چیه بجن پیشی یانجی سپی افیکو یعنی لسر خوینه دشت ریخسنا PKK جی اف ماله بی خوین PKK تنه جیان بی خوین نابه لجم PKK جیان بی خوین نابه لجم آپو جيان بخوينا بالجم جميل بايك ومراد كرائلان وقرصو ودوران كالكان لو ما باكوريجي فهم كرنا PKK چاوي PKK لباكوري كردستان تنبه و آگر بين لباشور نبه و آگر بين باكوري مالا باكوري ديسا خراب نا باكوري بيجن PKK برا الباشور ببنا نيجمع مرنا شرنك وعفرم وبرخدان وسرحلدان وإخانة وجوان درو مرو إيحاني لدرواي جاده ومالبات وهرم ودورا باكوري كردستاني باكوري جي مخابن اشتكي اف ابوچيين لباكوري كردستاني اف نفاق لجمانعي مدهيتن يعني وزبار آخرين لدجي شرن لنورنج بككير بيجن ايدي بس باشه اف تشتكي دفش في مسألة حمودين آليكي اف PKK حق واسد بيجي م 20 عسكر كشت م 10 عسكر كشت م 5 عسكر كشت باشه PKK چمانا چه سر جنازه وان ناسنامه وان عسكري هاني جبريلي كي وان درخينه ناسنامه وان درخينه تشتي وان درخينه اف جريلا تي في وميديا PKK چما بحثابان تشتي هان ناكن اگر دولت ترك انكار بك PKK بيجي حواي ناسنامه عسكريته هوا فوتوي عسكريته 1 و 2 و 3 و 4 و 7 تنه تشتكي ولو تنه نبوي باش ونوقص الشيرن وفيدري حفتانينا وجوفند موفندا از ولو ببينم وتكنيك وتكتيك ونظام چه وعسكري دولة ترك كشت كيمليكاوي درخينم ناسناماوي درخينم بيجاف يا افا فوتوي وي افا كيمليكاويش بو مالباتي وي ناز بك مالبات افي عسكري هان ناز بك كرزارو كيوان هاتي كشتن دولة ترك دروال واندك ونشما فيناك اگر هجماري والراس به 5 و 20 و 30 و نظام 10 عسكر ليفر و 4 عسكر ليفر روش كيج روجا
شخيرا مالا خدي برا مدني فرحو بيج دركب آمد دجلة دركب بيج أفي كولو سي خورتي وآجاني وخنزي جي بكاكي ردكن وسرحيزيش بكاكي ردكن برا دركب بيج هوا دوی دیروک هانه ده دوی تاریخ هانه ده اوا فیلم روش یجروجا پکیکر ناسنامه عسکری ترکیه کشتی به ناو به دتا ناو باو ناو دی به فوتو به دیکومنت جبو دولتا ترک بحجه جواکا ترک بحجه ونچما بیناکن ما قیون نکارن لوکن اگر اف هجماری کشتی و بریندار و اف تشتی کون دمدیا خود بیجن راست بن اگر نولو به ایمکی حمو فرن دیمکی ناوی ویر اخنا هانه وی ببه تبگرا خاپوچی آداگر کر آفر کر اوی یعنی اشتکی دین الوزی ده ببه نتنی داگر کر اوفر کر جبون اف ناف نه سروه به وی منطقی هانه به وی متودا هانه نیزیکی reklam و propaganda ya bugün vaz narin ek jwar dveşmeni eger wen karbin bikin ji bo wen informasyon û hejmarên xwe bi belge bikin şewaz niha dema straxnel we dikim ez bi belge de axivim wan jî dema reklam û propaganda bikin piçek bi hostayî bi mejî û bi zanebûn û bi belge reklam û propaganda ji xwe bikin wekî din yani حشای حضور و yani از چی بگم yani کور افگوتنی باو کارانه yani نه من yani تنور به طروف سا گرم نابه yani çîrok ne çîroka beşîrê mele newaf û sefqan were derkeve tenûra sar û bêdeng va bixwînê hemhemî problem di Kurdeyî kêşe pirsgirêk di Kurdeyî ku tenûra PKK bi vir û dere û yani lîska bi hestê xelkê û bi xwîna keç û xortên bêgune xwî yani dihemheme û xwîn xwînê dixwaze û agir dixwaze û bi vî rengê hane mixabin yani tenûra PKK ji berê de û heta roja îro bi dere û bi xapandin û germ dibe û ev gelê hane jî û هنرمندê wan û helbestvanên wan û Helîm Yûsifê wan û ev kesê hane wê ramijmir li wekî mitroba yani li def û zirnêxin û şabaşa bikin û vala ji bo berjewendiyê xwe yani ana Ehmed Hüseynî nizanim ku PKK xezûrî wî Abdülmelik PKK wî tasfiye kiriye û dibin îşkencê de PKK wî tasfiye kiriye ê hinermend ê helbestvan ê xortê nazik ê xortê hêja ku niha eger li ser jiyanê bana ew ê min berê behsa vê mijara hanî kir û qatilî wî kujerî wî jî Qasim Engîn bû endamê komîta navendiya PKK û ew jî hat kuştin ew jî xwe dikir helbestvan û feylezof û nizanîm evî kujerê hane Ehmed Hüseynî jî rewşa xwe û halê xwe ya Ehmed xwedê ji te razî qey çend salê te divê dinyayê dimayî biçekî wilo bi rûmet bi keramet bi şeref wilo van salê dawî di nava heriya PKK de wilo nehêle di nava gerava geniya PKK de nehêl van çend salê ji te re mayî jî em ê giş bimirin yani kes me namîne heta lê hema mere karî bêje wela rehman xwedê lê bi di çend rojê dawî de xwedî helbest bû me qey tişt PKK têr nabe mal neket tiştekî bi rastî ser asta rewşenbîrî nivîskarî sosretiyek yani bê dawî bê sînor wilo ji xwe razî ne elimîne ketiyî xwîna wan nikarin bê çi bêjim bê sextekarî bê dagirkeriya PKK nikarin bijîn yani piçekî wilo bi azadî bihesine ji PKK bêjin wer PKK wer me dagir bik em elimîne dagirkeriya te em nikarin bijîn hemû ev mal Newaf û Tariq û Ejder û Mejder û ev Amed Dicle û ma ev hemû hînî ev dagirkeriya hincirîn dagirkeriya PKK û virên PKK bêxwasa bi wan şêrîn e de bera şêrîn
باش هذا برادري مي آبوچی ام قرتك قحوة بخود قرقا مذهب برادري مي آبوچی بهانه وحجات ددن PKK وهبونا PKK لباشوری کردستان یک پرچه ما کردستان مالا برزانی ما نظام شوف ما درو مروي هاني خمناك ديسا وكوه ون راس آخر از ولو لقوري وابشب خمناك از بوني كار ما قيس قوجي كار خمناك باشا هي بيبابنو ونجو PKK قبول لكن ور دا باشوری کردستانی داگر بک اون وکی هیزکی داگر کر ریخستنکی داگر کر لینا نرن باشه PKK چما وی چپی ترک وان يعني علو عبي دولتها ترك اي چپگیری اي گنی اي کفکی بینه باشوری کردستانی يعني انا امو PKK ام خب خانيا خمنا كام كردن يعني كي تشكري ديا چپی ترکا ورن جمر بحثا داگرکریا دولت ترکا باشوری کردستانی بکن ولدشی داگر اف چپی ترکا پارتیا ماویست کمونیست نظام كرافي قز القرد أبا ترك برا هر لديرسمي لبينغولي لسيواسي لحلواني لسيوركي لآمدي لإسطنبولي لعنقري لإزميري لإسكيشهير لقونيا برا هر الور لعمبري دولة ترك راوست نه جمر لباشوري كردستاني برخدانا خو شورشگريا خو چپگريا خويا ماويست وكومونيست جمر لسر ما بيكنين يعني امنا كردنا بحوجي في ريخصنا هاني PKK نتني يعني اف كرمي هاني اف ميكروبا هاني كدناوا PKK دي ايدي چي جمر چپگرين تركا آنية و باشوری کردستانی لعنبری دولت ترک شربك برا وان PKK برا درفتي بدوان سلاح بدوان ليل لباكر ناچه PKK ناچه باكوري كردستاني شرناك برا سلاح بده چپي ترك شروان و پرورده بده چپي ترك برا چپي ترك ويجي ناك نا ويبينه لباشوری کردستانی آلیگری و پشگری PKK بکن لدیجی دولت ترک داگر کر لباشوری کردستانی جولو پیستر جولو قبحتر جولو قماريتر جولو يعني داگر کرتر جولو خيانت تر دنيا ديروكا كردو كردستاني وديتي انا يعني يعني شتكي بر عجيب يعني قبحتك تو هو وكوي بها تنة وكوي تنة كترابة هيز وجروب شبين تركال باشوري كردستاني بجهبك ودرفتا بدوان وامكان بدوان وخلاص اوجي ببن هيزكي داگر كر لقل ارتشا ترك ببن هيزكي داگر كر لقل ريخستنا خاپوچي داگر كر وجا چند كفرين كو كردا بشتي حقواسا سال بينجي 100 سال شيخ محمود برزنجي شيخ محمود حفيد وحتى رجائيرو كرد ابدا خستنا قيمة PKK ناي وبارتيا ماويست وماركسيست وكومونيست ناي ويورن ويجي خرابكن وبكن دياري دولة ترك داگر كر باش جبلي في شروفيا هاني كاوي آبوچي بچ شروفه بكن وآمدج لو مدني فرحو ونزانم كي وي چه بهانه و چه شروفه جوير روشا گني و كمباخ و داگر كر و خيانت كر جير چه شروفه وي چه بهانه جير ببين دبره ببين اطلاعات ايراني لما في وينا هاني دبين او وينا نلدير سمية كوبرانيا وي علويين كردن نال بينغولية لنال فارتوية نال دفرين كو علويتي ده هنا
نل سیواسیه نل باکوری کردستانی اوینه لروجاوای کردستانی دجا روجاوای کردستانی چند گوندن علوی و شیعه لعفرینی هنه لدورا جزیره اكو از جزيرة ما اشتبه مالباتك شيعة مالباتك علوي تنه نج منطقك أولي لدما حسين جمو ابن فيسكارين آبوتشيو اي وكيدن في فوتويا هاني ببينن كدما كم الرخنة ذكر مبحثة علوية سياسي دندري بكي ذكرن حمو مذكرن كوز سنة واخوان مسلمين ما نزانم چه ایک وی فوتویا هانی ببینه دو خو پیشاندانا و لپیشی و خلق لدوه دمشن و صورت علی و زاروک علی و صورت آپوجی خستن ناو ده ایک وی فوتویا هانی ببینه و پوزی وی نشوته گرک ایدی مرا بحثا يعني زانبون و ویسکاری و انتلیکتوالی و روشنبیری ایدی بس بک اب آپوچین که قاشو خود بینن لایک و لایکلیزمو تعلقه وان بتشتين سمبولين أولي تنا اگر طارق حمو أبو فوتويا هاني الروجافات بينا وبوزي بينا شوته لبكي برك بشكل خبقر اگر نواف خليل في فوتويا هاني ببينا وبوزي نشوته قدام رخنا العلوية سياسي دنافا بكي ذكر حمو هاربون جلي خود قطان شوا وشن بحثا في مثلا هاني ام تفكركي شبگرن ام تفكركي لايكن تعلقه اما بتشمشتي أوليتنا عيب ايدي يعني بكيكن نج طارق حمو فديدك نج نواف فديدك نج حسين جمو فديدك وعلويتي للسر جواكا قالي كرت فرض كريه وكي تفكركي داگر كر وكي رجيما سوري وكي رجيما إيراني داگر كريا طائفي داگر كريا علويزمي كدناوا بكيكي قالكي خورته و بكيكي ايدي دادخ ناوا جواكا كرد لروجافاي كردستاني خلقي سليماني شاري سليماني ون لسر سينور ايراني روشكي جروجا وصورة فوتوي جلال طالباني نخص آليوي چپي حضرتي علي آليوي راستي حضرتي جعفر الصادق وتشكي ولو كريه ومكش بارتيه كي لايك وچپگر ونظام تشتكي ولو دمكو هبه از نزانم لي PKK كر نل ديرسمي PKK كر ل روجاوای کردستانی سوج نه سوجه PKK سوج اف زگورت مگورت اما ایک دناوا مدیا PKK ده شغلن و پوزه وان ناشوته ضمیر وان ناشوته که اف چیه فوتوی آپو ما فهم کر سروک نووی سروک توتوی ما فهم کر اف چه فوتوی علی و زاروک علی و جعفر و مهدی و نزانم چه اف چنه واني خستي نافا جواكا كرد هاي اگر PKK تفكركي داگر كري خاپاندنه به تشتي ولو بسري جواكا كرد يعني تينه كا برسفكي كو بيجن نا اف فوتو نراسته اف رخنه نراسته ودليل وبلغه بده نجمر جميل بايك ليستيا بشينه ليستيا تصفية ناوي 16 كساتي ده بشينه 1 2 3 4 10 تعليمات بده مظلوم آمد فرمو دس بكارو خباتا خويا تصفية كرني بكن لسر دناف ولاتن يكيتيا أوروبا ده برسف بعلمن شوا ونكسين ديمقراط بن شوا ونكاربن مناقشه بكن بلغه لدجي بلغه رامان لدجي رامان رخنه لدجي رخنه اگر براسي وانت تفكركي فلسفي وفكري وايدن لكن ورينيسانسن وندنيا اخرادكن فرمو برسفا في روشا كامبا خاص وسرت اكو وانتي دنه چه علاقه قامشلو يانجي دربيسيه
یان جی عاموده یان جی بوان چیروک میروک هانه آبو و زاروك علي بن أبي طالب وبكن آفيش وبانكرت ودخو بيجاندان خود ده بدن بيش وإخانات على درجة إخانات إبردن يعني بيچكي شكل خو بگرن يو أنا برش برد بجد بي هوشنگ از اگر الخو نگر يا ما مورخنا نذكر از يوكو باما اجبركو الخو بگريام والو بگريام والديروكي بگريام مدید هون لکرن راستی لکره هون لکرن منطق و اخلاق و مجی لکر هر خلقی که زولو بچکی بحثا آپو دکمش برکو ریا خوار خطا خورش گای بیره او روشا کو پککی ام دن رخین و ام رخنه دکن همو جبن سری سروک نووی سروک توتوی سروک نزانم چه سروک خاپوی روج لسرم درباس نابن و از دخوا ناگرم که از چقی شاش بوی کسی هان بوی تفگره هانه از نهات بوم خاپاندن سپرات بوم خاپاندن اجی وکو بوم روش کیش روشا مجی بچاوه کی مزن لآپو دنری مدو آپو تشتکی پر مزنه مو پرتوکی ویجی خواندن لید داوید مناس کر که از چقی يعني نحقي حقي خود و حقي ديروكي حقي قلي كرده از دكم دماكو از آپو وكي سروككي ويحاسبك روج ويبي اگر جميل بايك 16 کس دخل يستاوخه و روج ويبي اف 16 کس ببن 106 کس اتزانم اوي لفو تفقر الرخنه جبركو جميل باك دخوازر ريلي بقره شعب بشكينه لو ما دصالين حشتي وشار حشتي وبينج دما انور عطا هات كشتن دما چاتين گنگر هات كشتن حتى صالين نود ويكي دما شنر هات كشتن PKK نتني اوبوزيسيوني تسليم کرد اوپوزیسیون دندری PKK ده نه پارتیه دنجی دسته خو هلدان نمان هنگی شر لهمبری وان هات کرن شرین کو دایرکت لهمبری وان هات کرن شرین کو نه دایرکت لهمبری وان هات کرن یعنی اگر آپوب سرکتانا و سلیم چروکیا تصفیه بوانا وی کسک نبا بشتی سلیم چروکیا ورد رخنه لپککی بکرد پر رخنه کی فدیوک بانا اگر PKK باقی قرار بری حقیق قرار تصفیه بکرانا اگر صلاح الدین چلیک تصفیه بکرانا اگر یعنی افکسیم کو PKK رخنه صالح آراس هاتانا تصفیه کرن و پلان PKK دوی چاقیده بچونا سری یعنی کمکوجیه کی مزنه PKK بکرانا نه يكون دون بدهان بسدان بحزارنا في كدفش PKK بردانا لي PKK تشتكي پر بيسكر كد اف حركتا كد سر تصفيه كرن و كشتنا انسانا و نرين جدا هاتي آغا كرن كو بردوان بكرانا ايدي وي كس نمانا نه هوشنگ نه وكيدن نه كس ندما كو رخنا ل PKK بك عناصب PKK و PDK لهبين جبیر بکن کو دنابر آوان خوین هبو شر هبو هفدو دکن خاین هفدو دکن لی گلو يعني او رخنين كو از دكما وين راوستن نا رخنين من نجري داي الحفاظنا PDK و PKK برای کس نبیشه که دفتنی دیگه ناخوازو کرد بکشن حفکا تخوازو برا بکشن کا برا کال حف کرنا کردا كاني اللي دما كل حفجي بين مسألة سياسي وبرج رواندي بيجيجن حفدو رخناي من الهمبري PKK بنسكن رخناي من نجري داي PDK
وقالوا او بككي الهف بين يا الهف ناي نا مسألة بنجهين قريداي تاريخ سنا بككي بخوي بككي دبي الخوفا قري بككي دبي دبش وان تشتين شاش وكريار شاش برد بوليتيكا شاش برد تشتكي باش بك ما بيشن عفرم حتى وتشتكي خراب بك عمل دشبن از بوزيل دشبن يعني نج مسألة دشبن اعتياق شخصي لا جبركو از يعني از پاراسنا جواکیت که پاراسنا کسی کرد دوزا کرد ناسنامه کرد لدیجی دولت تا ترک آداگر کرد لدیجی تفگرا پککی آداگر کرد ایمه از خواه یک جه قربانی ویر اخصناهانش برکو از کردمش برکو از یک جوی جواکیمش برکو از نویزکارمش برکو بری از آپوچی بو از بری آپوچی بو از ناز دکم پککی حیات چه درجه مجیه مداگر کربو از زانم رحی مداگر کربو دما کو از پککی آزاد بوم راحت ببحنا آزادی ناس کر بپیوا آزادی ناس کر وی چاقی برحت بالسربستی از دکارم رخنه دولت ترک بکم وزدکم و رخنه پککی جی از بکم وزدکم کولتی کراسی کولتیه مجیه کولتیه دما مرو باویجه زنجیرا کولتیه مرو باویجه مرو يعني انسان يكون هذا نظام بكي دنا جهاشتنا يعني و اصلا هني نظام كولتيه دما بچكي هما ها برب آزادی هر بكي ويريلوان بقرا لو ما جميل بايك 16 کس ولیستا 16 کس شاندی ج مظلوم عمل جنش بكي هي کو يعني عم ولو ترسان بشكي ولو تنه بشتي او ليستا انفورماسيوني في جهاشت ما شو باقري كردستاني وزگریا ام وگرن اف برز سروکی نووي تشتي بالكيش كو حتى نها ايرو حمو كسين كو رخنال بككي دكن ميرن اف كسين كو رخنال بككي بكن بهيز بخورتاي ببنجهين جن حتى نها تنه من ديه اگر هبه يعني كادرو ينجن ايكو دفج بككي بردانه سر آستا روجنويس سر آستا مقالة سر آستا تنه دمكي ده او هيفيدار زانا جارجان اولو رخنا مقالة دنفستان او جينما كي هي نهاد از دخوازم ناز بكم جن كادرو ينجن لدجي بككي لا لدجي بككي تجربة اخوة ازمونا اخوة كري كتاب كري برتوك شكيولو هي بيش ناواج مر بيجن جواز ناز بكم جبار ناز مثلا مهن برتوك خوندن يعني يكسن كو باكورينا ورحنا البككي دكن مديتن مخندن مبهيستن لي منادية از لبنديم يعني افكسن كو دفش بككي بردانه جاهيد الشنر مثلا ناوي ويتشي خانما سليم چروكيا آيسل چروكيا افكسن كو دفش بككي بردانه ايجن ازمونه اخوة تجربه اخوة دناوا بككي دي بكن برتوك رو درخين دركهن لسر مديا وباخبن آپو چوا دبینن آپو چوا دیتن آپو چوا نزیکی وانده بو وان مسئله هان ببه گشتی جبوگ جمیل بایک ایدی حیری ما به كاوي كي تصفيه بكو كي تصفيه نك مسألة بتاقو بالله وخلق باخبن جفاك باخبن ايدي بس شعبي خو دبي خو وقوي خوش تشيروكين بككي وديروكا بككي بگرن هر کس لمالا خوبن کال بنده هوشنگ بن به هوشنگ وی چخا دوی هفته ده چاق باخبه سلیم چروکایا کاوی چ پرتوک بنفسینه ناوی چی صالح آراس وی چلی کولین چ مقاله بنفسینه باخبن اف کسی کو دفش بککیشی بردانه انا از وید زانم یا بچکیش بو وجدانی ور حد به بوتان از ناز دکم بوتان دناوا کشتنا شبرکتنا بککی دبو بدأي صالات نفرك دبو دستي ويد قلق كشتنين تصفيين دنا فاك كده درك باخ فتنا ها ندري فاك كده
دوانچا جمیل بایک نل سرسریتی درکه باخ بیجه 1 2 3 4 افتش دندری پککی چه بو تو شاهده وان بو یاری هانه ابو بکر ولو اکرم ولو کی نجی اوی لألمانيا صلاح الدين çelik yani idi mesele nema ve şartiye dema صلاح الدين çelik lulunane bu dema صلاح الدين çelik لقاعي بو دما كل أوروبا بو رولا وي دستي وي د كشتنا انسان د بره ببلغه جبو دميري واجبو وجداني وبشكي رحب بآخذن بيبيجن ما فيكر بأمري آبو بأمري ريخصني ما بفكر أمد بن أمر دبو ناخذ نابش ورخنا البكاكي بكن لبحثا تشيروكي خناك ويبيجن بوطان در كافي بشتي كشتنا كان يلماز وسيباني روجلات كونغراغل كونتراغل اف مقالش بيرا مناچ از الشامي بمزابوچي كونغراغل كونتراغل رخنا تند لبكاكي بيك رخنا بيك بس تشيروكي انتي دنافا بكاكي ده جبول ديروكي جبو وجداني قل وجداني جواكي هاو شهيدين كو بدستي واجيانا خوش دستان تفلي فيري خصنا هاني بون جبو آزادية ووانشاند مرني بالتحمية كو خاين وبيسن وخرابن باخذن بيجن ياو ما تشاوى شي وقي وبكاكي جديد ودرباي بكاكي جديد ونشما ولو خوشك بزلالي بدتا ببلغة يعني بكاكي في ديروكا خاني بيدليزه وخرادك ون راست بكن ون بيجن نابش يا خالج مرد بيجن چما بوطان ناخذه هرش بوطان بپرسن چما ناخذه چما ناوي بيچيه ساري باران ناخذه هرش ساري باران پرس بكن چما ناخذه حياة كنجي ودوي بيدنجي هاني دبه وبدها وبصدا كسين كنا حالا أوروبان دناوا بكاكي دبون وقلق بوير شاهدي قلق بويران شاهدي قلق جنايات دناوا بكاكي ده ترور دناوا بكاكي ده بون شاهد ناخذ فيكات شبكم يا أفجمتي أفجكار رخنا يكو أزدكم أز بنر أز رخنا لدولتا شركلكم أز رخنا البكاكي شدكم أز رخنا كسين كدفج بكاكي شي بردانه ورخنا البكاكي شدكم أز رخنا الوان شدكم جبركو خوشك زلالي يا ناخذن اريخو او جبركو او دناف دنا كسقناش كفر لتشوكا خول سري خو ناخ ليجبوك ديروك جبو مالي ديروكي افسري كو بوري نتش من اخي هاون بامري جميل بايك هاتن كشتنا كو بامري خدي هاتن كشتن مانا داوي مرنه افسر ده هدري انسان هذا ده هندري مروف هذا برا نتش بنا خاسر لفرمتن داوي آوي خلقه حتى خلقه كيدن دناوا خير و خوشيه ده تم ببيني